Lungdami siamung tunitak Kolkhatia ding ina jing sanglam zong hi phial kha in chin topa happy na to hun pha te ngai na polpi maban kalsuan zia ding to kisai bang chi ki sin khol ding bang chi ki thoi khol ding chi thu te gen thei ding hi manina hi bang hun pha hong pia Siantong WhatsApp group makai te le to chiang ina ibiak pa pa Siantunga le tunita ka hong pai khom mi pi khem pek tunga lungdam thu hong puak ma saing I thei sa siat ma bangina hi COVID-19 pulnat na ina ingai sut na khen lam peka inun tak na hong su khai na ileitung nak pi takina ki khelina ipol pi kalsuan dan te jong pe nak pi takina ki khelina tua banga om lai takin leitunga ki khel to kitonina leitung lam secular lama company a hile government a hile society a hile nakpi takina amau zong kipua ina to kitonina kalaswan ma banguna tunina polpi te zong pasian polpi Jesu Christina atat khiat polpi te zong bangza tanina kipua ina bangza tanina mabana dingina kithoi kholi hi hiam chi pen lungai huai sa kahi manina tunina athulu dinga kongtel hina emission pen isep ibol pen akibang aki khel thailo gupna thu ipuak khiat ding topa Jesu polpi akhan na ding apum pi akhan na ding pen inasep emission pum pi ahi hi ai zongina mission set dan to kisai a method pen ahun zuya I khel to kisam hi chi pen ipok ding de wai hi pol khat lew pen a method buai pi lo liang ina a mission bang mangil chi om thei hi I mission pen ki khel lowa a hi zongina I method te pen ki khel hi chi pen I thei masak ding ina de wai sai ke pen thumu banga kam sang jong hilo to chiang ina hi covid to kisai le polpi kalsuan na ding to kisaya church ministry to kisaya a expat jong hilo ai zong ina tu ni hi ingim na le igel na ide na tak pen tu ni I holim na tung to ni na holim na dang ong piang hen la tua tung to ni na mabana polpi I kalsuan na ding I set I bol ding te gen khomina sung khomina hileng si ngim na le ngai sut na to hi thulu kongtel hina wai manina den chiang ina zong sia teina amau sepdan pol khat onggen ding hi chi dena I moderator ina onggen ma bangina to bangina hunjang ding hiang bangteng hile keile ki pulak na I host moderator perina onggen bangina Hyderabad omin zi khat bek ma ni na tapa pasianina tapa ni ongpia au pa zo pen kum nga hi na aneu zo pen kum thum hi 2007 ina Union Biblical Seminary Pune tulai taka sia tuang sia khamte omna sang panina bidi zo ina to khit chiang ina 2010 ina Kerala Federated Faculty for Research in Religion MTH New Testament to manina to khit chiang kum khat Punea Koinonia School of Ministry lecturer kaset khit chiang in 2011 panina Good Shepherd College of Cultural Studies tampi takina OM books ichi mo to nei te OM India to anwaya alai siang tho sangina sangsia asem hing to kiton maina pasian happy na to 2014 ina in lama polpi Chin Baptist Association ina ordination ong piak to kiton ina hilaya Hyderabad minam tuam kikai khop na Amy Christian Fellowship pastor semina to bangina kaset lai takhi to pen kemimal introduction hi tunia again ding to pen a content a main content danina point nga bangina kongkhen suka to su panina point tampi tak ongom suk daw ding hi khatna hi pulnat na ina ileitung le diakina ipol pite bangza taina ong sukha hiam chi pen to pen en masading hanga to kituak ma ina
Paul Pite ading ina ay kele Christian ti ading ina thusin ni chiding hiama lesson isin hiat bangom hiam chi tuate gen khomina tua sung panina point tampi laksung panina point khat den chaina konggen dinga tua pen bulphuina tua ministry to kisai post covid chiding hiama covid-19 hongom to kitonina ipol pi sunga apoimo ma ministry nidanga ine ngei hollo pol khatin bel nei khain chin ai zongena apoimo ma ministry khat thu genina tua to bang chi kalsuan ding chi le tua ikalsuan ding to kisai ma ina challenges chi ding hiama alungai huai alunghi mo huai thu bangom hiam chi pen genina tua to kitonina atop na pasian kamal tung to nina han thot na tamlo nei leng achi hi akhat na ding ina covid ina ai kele hi pulnat na ina inun tak na ong sukhak na pen gen masanwam hi hang adia kina hi pen leitung pumpia sukhak na to kisai avekina asia senin gen man loading hi manina atam zo pen polpi le christian tiong sukhak dan pen gen ding hiam khat na inun tak na pen normal non lo angei na bangina pai thei non lo ina i set i bol te pen angei na bangina pai thei non lo ingi mi som na te bang zong angei na in pai thei non lo disruption chi ding hiama nakpi takina i set i bol na te pen nong kai na lian pi ituak hi gam kum pi te bang zong en leng kum dang hun dang bang lo ina tu tung pen pang khom hil hial ding i hi saklai takina amau khat le khat ki el na ki dem na le amau minam sung bek ma ki it na ai ke le khopi khonga zong pen state India state bang zong pen state le state te ki it na ai ke le khota te bang zong pen a khota te be ki it na chi bangina tua dani na ki huai tuam na pen na pi takina ileitunga alian pen iwena ki panina ising tang khoniu te donga tua dani na om hi bahang hiam chi le hi covid pen ki lao ina ki ta hi tua be khiloina leitung gam tuama iet chiang ina a vaccine a bol na ding na tom pen pan khom hi khop chi sang ina kwain hi masa zo ding chi za dong ina ki demina khat le khat pen nak pi takina kalsuan hi han i thei chiat sama bangina hi covid-19 ina nak pi taka ong su khak pen i set i bol na te pen angeina abat lok be khilowina adia kina nek le tak zon na sumbol pai bol na pen nak pi takina sukha mi tam pi takina i sep na te kitani na i sumbol na te kitani na i summu na te kitan hi leitunga tulai tak tuma dia khongina adia kina India gam sunga dingina bang sumbol na hoi ma ki ngai sun tourism industry van leng khong hotel khong ai zongina ai ke amusement park chi te khong bang pen tulai takina sep na nei vet lo tua za ina ileitung pen ilamet het lo bang takina hong sukha hi to ki ton ma ina mental health pen zalamina zong i webinar tia ina gen hin zoa nakpi takina hongom hi bahang hiam chile hi i lockdown le i social distancing te ina na tampi in kwan sunga ahoi apha ong tut sakhang ina mi tampi in kwan sunga pen akibuai zong oma to be khilowina nat na hanga launa to be khilowina pol khat le sep na nei non lo hang sum le pai gyau taw na haksat na to chaina sinlai naw pang lai simlai te bang zong pen amaban dingu gen theilo adia kina final year a graduate ding te bang a graduate him te bang zong pen maban bang chi ding sep na bang chi ding china bing takina tua bangina ki ong hi pol pilam to ki sai chileng ileitung i tua thu teng ma pen pol pi sunga zong ki tuak pa ina i program teng pen ki cancel ina i phut khang ngei lo na lu ti hi manina i set ngei te ki sem thei non lo i year plan te i budget te zong pen zat thei non lo i calendar te zong pen zat thei non lo ina om hi to lak panina nak pi taka i pol piong sukha pen bang hiam chi le biakin ki hop lo mo ki hop lo to penina nak pi takina ong sukhai bahang hiam chi le pasianina leitung mi te pen social being khan de khat aki zom khom ding aki khol khom ding hong bol hina pi na hi banga ki khol theilo iki khol khak le zong khut kilen theilo ke bang inve kong ka pai chiang haksa ka sak pen khut let lo ding pen haksa asama ama hing kimu chiang khong bangina khut let mai na bangaya sanitizer khong to khut khong bang su siang ma sai na to cheng len chi bang mo to dan ina mi hing
hi na pol pi khat hi na khat le khat ki kom theilo pen nak pi takina na hi tuaina I khalam zong nak pi takina sukha ve ve hi chinop na tu lai tak ben crusade khong bang home crusade khong ai ke thu gen khong YouTube adiminom ma ai hi zong ina life experience pen ai ke regular ni pi ni sima ki khop zel pen tua pen adia kina lam kalam bang ai ke mi zo gam banga ai ke le mun tuam tuama mun tampi taka omnon lo hi manina regular discipline ichi pen omlo hi manina tuaina ipol pi pen hoi lam bang tan hiam amano sakhangina a hoi lo lama nak pi takina ong sukha ve ve hi ki khop lok na tua be khiloina ipol pi sum pi te khong bang zong pen sianggen vetleng pol pi pol khatina bang chi hiam bel tel kengina ai zong ina isum pi I tho lom te pen so ma khat te zong ini chit piak na te zong ina biakina ki penon hollo pol khatin bel biakina apiak hunding khong bolu mo in lam khong ai ha pol khat pen tua zong om selo ki khop na om non lo hi manina isum pi te bang zong pen nak pi takina kiam hi adia kina hi kolgam vai gama church planting kasang naw pang te pen atang pina church planting pastor hiu hi chi chiang chi nok nai na apol pi ding pen amau phot ngiat pol piom sa hi lo thu lo mi pana thu mi su ai to pana pol pi bol hi na to pol pi mi ten kai khop sum le pai tom chik chik te tung to na akiwak hi na pastor tam pi tak bang pen sukha hi mission organization tam pi tak zong pen sukha hi tu lai tak bang ko organization OM sung bang pen sep na nak pi takina sukha hi bahang hiam chile foreign fan ki depend hi manina sumong lu lo chiangina nak pi takina buai hua hi bahang hiam chile US lamma ma zong pen sep na nei lo adima ha omai manina piak khiat na lam to kisaya I income isumi pai te zong pen ong tom to mina nak pi takina ki buai to sanga abuai ma pen bang hia kwa hiam chile makai te nak pi takina buai they feel helpless pan pi be chimo kisa bahang hiam chile itua ngei lo tua ki hi manin biakin tem ki khak chiang in isum pi zong ong lut non lo khat na at gen pakleng tua be khiloina ni danga isep ngei isiam pulpit tungai thu gen ai ke invia ithunget chi bang pen tulai pen adia kina khopia khota khonga bel hi thei ma lai ai joina khopia tua banga inve na chi bang ai ke le biakina ki khop chi bang hi thei non vet lo hi manina ni danga isini siam ina chin sa te pen zat thei lo suak hi mo ka hi manina nak pi takina makai te pen kichimo hi tuai manina bang hi leng hoi ding china experiment dan ina ki bol to mina to I experiment tum to ni na hoi ke vio chin symptom I phut to asiam sala kwa ma omlo I phut to ma hi man nak pi takina ki buai hi giof surat kichi church planting to kisai lai tampi anagel paina article khata tulai takhi pandemic pul na hun sungina pol pi sunga makai nam thumom hi chi ai kele tulai tak pol pi nam thumom hi chi khapen a survivor church ai ke survivor leader anung taliai liai covid hanga apai sa huna set ding bol ding tek same thei non loi mana om chip ai hang asila hilo nung taliai liai biakin ki hon kal ngak la ma angi na bat kal ngak la ma anung taliai liai pol pi pen tamma ma hi hang chi ani na a reviver chi na to pen hi covid hun sungina set no bol no tampi phok hi o hi ki hi le ho inte hi ho lo ho inte ai ke le isep zo lo tampi tak om hi ven tua te pen isep zo na ding na han chiam ni ong ki hon chik chik chiang sep ding bol ding tampe mai chi na akhang lo chi ding hem a reviver akhang lo akhopok thak pol pi bang za hiam le makai bang za hiam om hi chi athum na pen improviser ki china tua pen akipua pha akisekhia hi haksat na sunga bang chile ipol pi kal swan ding bang teng sem thei ding imai lama ding pen ngai sun komina imai lam bang thu piang ding chi pen I thei hit lo hang I thei bang za hiam oma hi manina bang chi ki thoi khol ding china a hi thei zau to apang aki thoi khol improvise athak khong na thak khong a sin mo experiment tua bang pol pi thumom hi chi tuni na zong I pol pi a sukhak dan pen adia kina hi pandemic hangina I pol pi I boundary teu pen I gam giu pen tu lai tak lam ka bang mizo gam bang I pol pi gam gi te pen om non lo hi I thei siam ding hiama
kwa pol pi ki chilowina local channel pana ong ki kha te pen ki enina ai kele kwa pol pi sia hi kele zong pen YouTube panina YouTube khat pe ki enina i pol pi member te pen wak thang hi tu lai tak pen mo boundary om lo tu lai tak pen church serving hi chiding hiama tu ni kwa thu gen ngai nop chiam ni thu takina gen leng Siantong administrated Samuel bangina lockdown ong kipat chi lai na ni pi ni bang sermon li lenga ngaing si to dan pianina ipol pi te igam gi teu pian omnon lo za dongina i doctrine ki bat pi lo i denomination ki bat pi lo chi zong omnon lo za dongina i boundary igam gi te pen omnon lo to ki ton ma ina pol pi sia te ki pol pi ten zong pen pol pi dang te pen ki la thei mo to zai nom hi ko bang Amy Christian Fellowship YouTube channel khat nei de pina lockdown ki pat main pen subscriber som nga khong kim hina ai zong in ongom to chiang ong tam tik te kong tam tik viewers hong mang khat ve et chiang ko aki khom pen som sagi khong phabek som giat hong mi kimin zong system le smartphone nei zong hi khol lo ai zong viewers hong pen et chiang khat ve za thum zali khong bang phathei chi bang mo toina igam gi te pen hi covid ina nidanga ina kiswan pi tampi tak igam gi pen mang sakhi chi pen ong mu sakhi ani na a hoi lama ma i theology chi ding hiama i pasian thu san zo dan zong pen akibat lo na pol khat le akilam dan na om hi khat na biakin khong pen aki khak zen hang pol pi chi pen biakin sumbe ka ki khom te hi lo hi hang adia kina English speaking te sunga pen enbel pol pi le biakin kamal ni atwa ma zang hi ai zong ina mi tampi takina church china church pen apol pi mi te pol pi chi chiang ina to a building church chi chen a building hi se lo ina church chi pen apol pi mi te ki hiya apol pi mi te pen ki khom thei keleng zong pen as a individual mi mal ma zong pen pol pi hi lo hi hiam pasian pol pi hi lo hi hiam chi pen ki phok thak na pen mi tampi takina kinina in kwana biak piak na nak pi takina kinina to bangina ki oma to be khilowina corporate worship mi hona biakin sunga pasian phat ul se ke i ina mi malin jong pasian phat the chi lung sim pen tu pulna na pandemic hun sungina nak pi takina omom hi akipat chi laina pol pi tam pi taka antang thunget na nak pi takina kinehi ko bang jong Hyderabad ta antang thunget na liana hi lo hangina chain prayer ni sung sun le zan chiom lo ina nai ka som li le gyat sung thunget na ni ama bana isep ding la om lian lo manina hi thei khat pe hi thei khak le china mi khem pe pen online pastor khem pe jong pen online to bangina thugen na i local channel te thugen siam ma te na ongge ni na home crusade te ongomina i in te pen khan lo na te ongomina pol pi te pen nak pi takina khangi India lak bekhiloina US khong banga barna kichi US ading ina Christian laka research organization lian pen leki za tak pen barna te na pen bangchi genu hiam chile April khasungina pol pi te pen 59 to 60% khongina khangu hi chi to bekhiloina pol pilian denaka gen gamgi nei non lo ichi ma bangina Saddleback Church te pol bang Elevation Church chi khong ai kele Lifeway Church chi te pol bang ai attendance a live stream u chiang ina 500% wala khammo alak wala simina aki khop na te penu simina to bangina khantok na tampi takom hi pasian happy na to internet inei pen tu tung lockdown hum sungai kele pandemic kun sung internet inei khak zen pen pasian thupa tak hi to be khilon hi internet tung ton mai na ipol pi te bangchi ipol pi mi te bangchi reach out ding ipol pi mi te laka pasian na bangchi na set ding chi pen makai te na nakpi takina ngai sunina tulai tak pen pol pi ading ina ngai sut na hoi pi tampi tak sung khoma ikal swan lai tak hi manina covid ina ong sukhak a positive effect hi china ngai sun theng toy manina tuina pol pi ina mabana i sinlai bang nei hiam ichi tokiton ma ina implication si chiding hiama bangza hiam onggen leng khatna
adia kina i India gam sunga lockdown ngom chin lai bang pen curfew dan mo ka hi manina mundang mun puak ki pai khe theilo toy mena pastor te bang ilung sima om pen bang hiam chi le ni pi ni ki khop bek khinon loina ni simina ol pi mi ten pasian thu bang chi zak le chi pen ilung sima om hi toy manina hi lockdown ai kele hi pul na pandemic penina ong phok sak pen pastor te pol pi makai te ina sep pen ni pi ni be ki ke ve o ni sima pol pi mi te kha ani bak ding hi ve o chi to pen lung sima om hi chimo ma ama hi manina pol khat te na hi thei bang bangina ni simina online bible study anei zong om ai kele thunget sakna anei zong om ina sep pen tu ni na hi covid in ong phok sak pen i ministry pen ni sim pol pi mi hem pe i pol pi mi bupina ni simina pasian thu bang chi zak ding hiam chi all mo na lian pi pen hi covid in ong nei sakhi ani na a i phok ding le hoi akul ma ma ka ngai sut pen set na bol na a asem zo non lo ai kele asem thei non lo tampi takiom takitoni na nekle ta ka ki kial ma ma ito kisai adia kina inlam pol pi te bang ikalswan na bangzai na ikalswan hiam chi bel thei hen kin ko Hyderabad banga covid relief bol pa ina i thei za ina sum kai khomina to bangina first week April May June tan dong ina u thei hu chi bangina to bangina ki hi tunina zong pen hi covid nong sin sak pen Christian hi na a kha ichi bekhilowina a kha i le apum pia taksa ipol pi mi diak pen angola om ding pen Christian vai het lo hi dan pen tutung covid panina zong ong phok sak ani na hi athum na kalung sima om khat pen manghiam chi le tu lai tak pen ibuai pi pen internet khong panina na khem pe pen kinga ta hi manina tamlo ma ta atom lua hizolowina the problem of plenty chilen koi pen hoya koi pen hoi lo chi jong ki thei zo non lo to be khilowina denai gen mental health issue le nunglama akigen ma bangina honglian tek ding hi manina pol pi te na counseling le mentoring ministry pen hoi tak inei thei ding pen lungul huai sai nga thum na alina hi pen azada zongbel om khaphial in chin ithugen teo atamzo na ngai leo chin bang chi bang thu ki gen hiam pasian eat na pasian he pi na thu sang ma ina pasian he na pasian thangpai na thu pen kina gen ina tua be khilowina ni top ni ding leitung be ding chi thu bang pen nak pi takina tu tung ki gen hi pen asia hi achi hilo hi ai zongina inak gen luat chiang ina ale lampanga side effect pen omma mai pasian ina hi leitung pen beiding mo beilo ding chi pen bel ki thei ke hi ki thei lo hi a hi zongina tua bang a hi le i leitung pen vaccine khong bang February March ko ngom to le i leitung pen angeina February March ki chiang khong bang ina ongom to khamai thei dinga tua khit chiang ina mi khem pe angeina normal life ayong pai ki chiang ina tu hun sunga ithugen tampi tak pen asan zo non lo adima ki om khading kilau thong sak na to pasian dinga kizol na pen a side effect ongom to ding hi toy manina up na to kisaya apial zong ki om khadinga to be khilowina up na to kisaya alam pial be khilowina atha zom le anung tot le aba tampi tak ki om dinga hi manina hi to kisai tulai tak sia kham khwal te polina nak pi taka aveule a olmo apologetic ministry pen alina ikisap ma ding thu hi angana iset ding tamlo ma tua be khilowina ipol pi te pen tua iki hel to tulai tak pen opportunity hun hoi hun pha banga inga isuta imet bol keile hi lockdown ai kele hi pandemic ong be chiang ina ipol pi te pen nak pi takina ong kilam dang dinga hi manina tunina i pastor tebek isia tebek khuta na ting pen ap thik ong hi kin non lo ding hi twai manina i upa i dekonte i lay leaders te pen bang zong pen a hi thei tana training ichiding hiama ai kele tulai leitung pasian na semte pasian na set dan ko ngai zong ina athu tuam pen i thei sak izak sak aphok dinguna kisam bahagyam chile adia kina eilam pen
ipolpi pen kwate na ukhiam che mizo gambang to che manipur bang upate na ahi manina amau igen siat na hilawina atamzo penina experience tungto na hong upu hong makayu hina ahi zongina experience pen kimang hin thei non lo pasian thu bul phu to kitona leitung kho hun hei to kitona ki khel to ki samahi manina i leitung ki khel dan be khirona pasian thu luan dan te pol pen i upate ilay leaders te na zong pen nak pi ta ka hong sina pastor te ma to akikima veina le olmo na inei to pen ong kisami to ai manin anga na dingina upate ai zongina pol pi makai ti dingina training pen ong kisam to ma ding hi abana agukna tulai tak lai siang tho sin zong tam pi tak ki omina ai hagina set na ding pen zong ong tom hi ai to be khilawina ipol pi te pen sumle paya zong pen ong gyao taw sem foreign funny chi phial zong ina sang ma ina gamdang te zong pen haksa sa zo hi manina pol pi a pen sumle pai zong haksat na ngom ding to ai manina ten making missionary chi ding hem amau ki va koma sep dang khat se ma sang sia khong se ma tua koma pol pi sunga na sem chi bang ai kele bivocational church leaders le pastors pen ong ki sam to ding bang hi ai zong ina tudin munina ei sunga pen hun bita asem lo buang pen ki sang nai lo ahi manina tulai takina pen pasianina mi asap tampi takte na hun bita isep kele zong pen part time chi ding hiam i local pol pi te beka nak pi taka isep thei ding pen to pen ong poimo ma ding hi toy manina ten making missionary chi hiam ike bivocational pastors pen ki sam to ta ding hi hang sagi na ding ina tunia hi hilayong ki khom ong pai khom te pen denomination khat ki hilo association khat ki hilo ki tunia dan ma ina i denomination affiliation te pen batai san ni chi na hi lo hang hidan tung to ni na i networking pen i hat sak ding pen ong ki sam ding hi bahang hiam chi i pol pi tung panina na khem pe 100% pen lak the hongi hin lo dinga i local church i khan na ding ina pen i lo mi gwal ai ke group tuam to mai ki helna tung to ni na to te to thu ki kum khoma ki network to ki share to ipilisiam na i thei na te pen gom khoma pang khoma i kal swan pen beyond denominations to lungsim pen iet ong kisam ding hi agiat na le tunita ka again pi som pen bel the church need to go digital pol pi pen tulai takina internet na set na to kisaya nakpi taka pol pi ina ikal swan kisam hi chi pen again nuam hi toy manina we have to embrace to pol pi ina hi digital to kisai pen bang chiang tana hi thei hi hiam chi pen en masanina to hi chiang abana hi huaizia mo bang hangina hi ding hiam chi pen genina to hi cha challenges alungai huai ai kira ngai su thwai pol khat genin to hi cha suggestion genina to bangina tuni itu gen na ding hiang khat na pol pi tam pi takina pol pi ki khop na te penu online na bolu hi ko bang zong ong kipat lockdown ong kipat sil India prime minister ina curfew ong kha ni ding ina ka media team te na tripod tu ong nu chiat wa hi manina ajing chiang ni pinia thugen ding pen humina to bang ina ajing chiang ina youtube kha chi bang ai zong ina punong pai zel ina aki phok khia pen bang hiam chi le mi bang za ina ithugen te na ipol pi member sang ina apolama en bang tamzo mai the toy manin ipol pi so mi bang zain en chi jong ki thei non lo hi manina chi na Pentecost day pol pi ki phu chil ni to min paulam kom ma ina Pentecost day panina zoom panina online church service ni na to bang ina pol pi mi ki bu khop thei na ding kal swan thei na prayer meetings bang jong pen pasian happy na to lockdown ong ki pat ni pi kal ni khita ki panina nei thei na ni dang ina copy akyo ma hi manina kigin ni sima nei pen bai lo hi manina khakhatina khat be prayer meeting nei zel ai zongina lockdown ngoma panina every Saturday pen prayer meeting nei na to chiang ina every day nisim Monday panina Friday pen Bible study bang nei na to chena Sunday school bang zong pen alian lam te pen ina online ma Sunday school class nei na
executive committee local committee khong bang zong pen meeting pen zoom khong bang ma ane na ai kele small group Sunday school teachers teng bang ai kele praise and worship group bang pastoral committee bang si bang tua group tom tom te khong bang zong pen atua mina zoom khonga online khonga meeting nei na tua dani na kal kana suanu hi khopi sunga hi bek tham loina tu laitak pen ki vak vial pen min zong ong lip khap to be kilo e ma zong ki sung sia hi manina china inve na bang zong pen ke bang ina zoom khong panina google meet khong panina online panina inve na khong nei na inap na khong bang zong to dana akinei zongom inap na liang pen bel to dana kanei na hang bel adang hi loina curfew hi manina ki pai thei lo hi manina to dana na kinei kha chi tu toy manina ki online to ministry ong ki pat tak chiang ina hundang sang ina pen pastor te pen nakpi takina ki manla zo ki buai zo hi nidang sang ina isep nop zong yong pat tak chiang isep nop zong ong tam i bol thei zong ong tam to chiang hi hit i lockdown te ong be hen la i khosung te ong ki kha le zong biakin tem ki khai ki thei le zong isep nop i bol nop pen tampi tak kitung to ina ongom hi to chiang ina sumpi khiat na to ki sai khong bang zong pen digital payment pol khatin bel asum tang ma biakina khiat zong wa ma sa zong bel ki om khamai the lam kalam khong banga zong to dani na ahun khong ki bi khia ina to dani na bol hi khopi sunga ko bang pen to dan hi thei lo hi manina missionary box ki nei na asum tanga na khiat no missionary box na khia on la chi ai do missionary box ten dim ta manina missionary box te la khia un la ap na nei ni na sina ni pinisialina sumpi ap na bang online tung to ni na nei na to chiang ina asum te pen benga account na ana koi mayun china to dani na pol pi mi te pen digital payment ichi ding hiama bank payment online payment khong pen kisin sakina to bangina kal kiswan hi toy manina i digital church ichi ake digital ministry hi na ding ina tunina i context ichi ding hiama i pol pi te pen ki bang hin hollo ding hi copy a pol pi om dinga khota om dinga singtang tonga aki saphet lo na zong om khamai thi toy mani tune ka gen khem pe pen pol pi khem pe zat dinga chi hi lo hiang ai zong ina bang tan hiam khat i zat thei om khak le chi na a hi toy mani na i social media group te khong bang zong pen i facebook group te khong ai zong ina hat sakin mi mala pol pi se hi lo ina mi mal ma zong pen hi thei bang pen i han chiam to ding pen ong ki sam to ma ding hi bang hang ina hi digital ministry pen tunina limgen wam hiam ichi le tulai tak pen mi khem pe pen online hi biakina ong kai ngei lo ong ki khom ngei lo te na tom online ai manina iwa lo khak no iwa lon khak no khem pe pen online na om ai manina digital ministry pen hi huai se phoi hi chi pen akhat na ka gen no thi ani na nidangina hi online te tung to ni na i social media te na tom tung to ni na ministry assemble tampi tak ki oma ai zong ina pastor tam zo ina tua bang ina sep thei ding hi lam ki phok khol lo hin adia kina pasian thu gen na khonga hi zong ina tua banga zat thei ding tak ina ngai sun mel lo hin ai zong ina lim tak ina ngai sun leng tu ni na online pana akingai online pana akiteng chi zong tampi tak kiam relationship pen online pani na kinang vil thei lo ma toy mane pol pi khat member te pen online pani na relationship ikitanaw na te pen kilem phathei ki puwa phathei pasian to ikitanaw na zong pen ki puwa phathei hi chi pen hi ina sep na te tung to ni na pen nak pi takina ki thei hi tabe khilo ina online na live ko ngayong hi hangina mi pen online na pen bang chi ding atak tak sang ina ki hang san zo hi i hak sat na te zong pen ki kum ngam zo i pastor te bang ina ong pai hen la tang takin ong gen ding hi le pen i hak sat na te pen ma ki gen ngam khol hang phone khong ai ke le atuam tom khong pen ki gen ngam zo sop chi bang mo to be khilo ina tu ni bang zong pen tu ni mi hi za nong pa yu pen na mail te nguk muina in khat sungom hileng ben ke bang zong nervous ma khamai the ai zong ina online dan khathi hi manina ki hang san zoina in nervous na bang zong nak pi takina ong lia hu hi to be khilo ina
denai gen bangina mi khem pe pen online den hi manina iki khop na te jong pen kingei na se ta mo ko bang thunget khop na ka ki pat chiru na zoom upload te leilo kai manuna unlimited low minute som li bek hi na ithunget lai ta khomong kitanina nuam khol het lo to khit chiang join ki nge ngai chi bang to bang khong ki hi ai hangina damina kingi na se thei mo khi tu hun chiang ina zong len bahangyam chile pasian ina I kha te pen na gom thei ma hi chi pen online tung to ina ki thei na mi tampi takina hi online pana thu gen la gen te pen ngei na se hin ta to abe khilowina a real life to virtual pen aki hian luat na omnon lo za dongina nak pi takina online ina na ong sem hi to chiang ina apoimo ma khat pen online to ki sai pen online a pen bang hiam chi I live hit hang ina tu azong live ina ayang ki record ai ve I record pen ni dang chiang ki kha khe thei mi et dinga ki koi thei tuai manina tu lai tak pen mi tam pi takina aki khop hu thunu pasiana phat u thunu pasian thuangai u thunu pen amau na sep na to ki tuak anong kai ding abuai lo lai tak aman la lo lai tak athoven lai tak tua lai takina ngai nuamu hi manina online ibol chiang ina mi tampi na ngai khau hi gen te na ding ina lockdown ki pat chilina bible study kapol piwa ding ina zoom ina bible study hi kai bewa nini bang ka hi khitu chiang ina mi tampi takina tuana zoom wa te pet et thei na ngom lo hiam ong chi chiang ina tuai mok kola na record khalo tuai mok le china Facebook live zovet leng to be khilowina Facebook group panina individual azong share zo maileng kalai na pai hia kaling to pai ta ongok pakhi ongok pakina tenaga gen alive liana ongki hela tam lo hangena min amau man huna pen thu ngai nuam mo life against on demand amau de hun amau hoi sakuna thu pen ngai nuam thu pen zanuam hi ta hi manina china Facebook live bolina ki record hi manina min au thununa na en thei to bangina ki pai thei to be khilawina digital to ki sai ahi huai ma na khat pen denai gen bangina biakin pen chik chiang ki hong ding chi ki thei lo hi mi tampi takin bel January February khong hin te chi hong phial leng zong pen vaccine tua azatui a om ma bel angei na bang tak lo ding hong phial leng zong toy manina safe lo pia bit ki salo pia chidam huai lo pia I hon se sangina polpi ma kai te na khak ding ma ai ke mi hon ki khop lo ding ma pen polpi ma kai te atam zoina ong khen sat ve ding ai US lak khong bel a hi zial zong bel tam ma ina bang teng hile tua banga I ki hon thei khun ding pen thei lo a hi manina hi online digital ministry in pen nak pi takina phatwam hi chi pen I phok ding de wai sai tuale agiat na ding ina imaban pen online le physical le digital versus danina akilang nei danina ongom lo dinga online ministry hoi takanei tema pen biakinong ki hon chiang jong apol piu nak pi takina kham to ding hi chi pen pol pi church leadership to ki sai makai tampi tak carry new hof te bang ai kile Tom Rainer te bang ina alai gel na te khong pana I sim chiang ina ki mu the hi online to ki sai ministry gen lai takina itot ngei lo aton atam zo thamina itot ngei lo aton ki hi pol khatina na thei khadi ngu hiama hi alpha course makai apwan hepa Nikki Gambel bang apol piu pe nidangina live stream hi ngei ke chi ai zoina tuina live stream panungina to be khilowina biakinong ki hon chiang in zong pen hi pen jang suak nung chi ichi nop naina hi online le digital le physical pen aton khom a versus dan hilowina aton khom apai khom nidang khonong hoi chiang zong tua ong hiding hi toy manina khonong ki hoi hang khonong ki hon hangina I biakin
te hong ki hon hangina i online ministry te pen i top lai zang le nakpi takina hial khading i online i thailo kalina i ministry pen nakpi takina anakhang khin yana again bangina akipat chila again bangina i polpi a boundary i gamgi te pen nakpi takin nakike khina hi manina tuina i digital ministry pen top san mokleng tampi tak ana pe khanon lo awa khanon lo ki swak dinga hi manina mabana zong pen anei sate bangina tua apan sate bangina khol het lowa izop to ding ipat to ding pen ong thu pi ma ding hi a hi zong ina a challenge gen ki gleng online pana et pen nuam loma ma tol dam hwai loma ma yu thunu na et hi lai zoma a hi manina in pan san kizep zong kulo half pen khong to t-shirt khong to hi thei zia hi mo ka hi manina et thei hi manina kizen loma ma hi manina hi a comfort anop na pen biakinong ki hon chiang ina temptation zet na lian piong hi ding hi mi tampi tak pen biakinong tunglo mai thei ding tua hun chiang ina hi online pen call zo mai ni biakin miong lut na ding ina chi za dong ina kinial nai chi ding hiama debate pen ongom thei khading hi tua bang hi ta sele hi tigel pen ikal suan to ding pen thu pi hi tua chia a challenging ma khat lew pen barna te bang ina again u chiang April May lak polpi online a en akhan ma hangina June July June a panina kiam ma hi che tu laitak CBA te media bang zong en lew chim April May lak khong pen a viewers tam chi tak tamei ve ai zong ina June July khong panina akhang no de te thu ge na hi ke buang le pen a viewers pen bang zong to ma mo ale lama a viewers ichi chiang ina a ente penina abul pana top dong enu hiam en lo hiam chi ki theilo we Facebook khong hitale YouTube khong a pen tua a viewers za pen a en za na polpi na biakinong ki khom za ana ngai su khak le ngai sun hial ma ding toy manina carry new hope bangina again chiang ina engagement is the new attendance chi mo like kong pia bang comment song pia bang ai kele athu to ki sai hong kup pi te tua te khong bang pen bel atak taka na thugen teng abupa ana ente hi zo hi manina tua te be khong ma pen ai attendance da ni na ngai sun zo in chi za dong ina na gen hi tunina a challenging ma ding pen bil i online church attendance te den again bangina bang chi evaluate ding ai kele babana bang chi kal suan tok ding chi pen a challenging ma pol khatong hi ding hi then again bangina ipol pt pen in gamgi nei non lo online ministry na gamgi nei non lo hi ma bangina online ministry gina takle hoi tak anei te na pen mun tuam toma pol pi member te pen guk sak ziaw chi phial dia ma Amazon te na leitunga bookstore tampi tak akhak sak ma bangina online hoi taka gina taka anei te na pol pi dang te panina a member te pen luak to dingina om ding hi tulai tak i ministry om sun katop na dingina i ministry om sun pen banghiam chi le tulai tak i ministry om sun pen i pol pi tam zo pen virtual ministry online ministry manin ai zong ina hi ding ina sumle pa i budget bangza i invest yam chi pen challenging ma hi tu ni donga sumle pa izat atam zo pen biakini ki khop theila eke program tuam top inei theila ya sumle pa is zek ding zat ding chia igel te pen bek ma pen lungsima nei la hi khak le hi khak zen le to pen abuai hoi ma khat ong hi ding hi toy manina i financial investment chi ding ha ma i online a ding ina sumle pa ai kele ivan zat bangza i hiam chi bang zong pen ngai su twai ma hi pasien happy na to ke bang zong hilaya pol pi te na microphone bang khatong lei sak ding chi na tripod ding khomong lei sak ding chi na kal khat aswan beng ki hi pe umai na to pen alung dam hoi ma khat a hi tunina ka thu top na dinga ka gen no pina i COVID-19 pe ni na tam pi tak pe ong khak ong dal hi a hi zong ina maban yet chiang ina internet to ki sai online to ki sai yet chiang ina 5G pen kum khat kum ni sungina ongom dinga kum thum kum li sungina full swing ina 5G pen ong ki jam ding hi
ite chat sama bangina 5G pen tua i 4G sangina aza som ni khongina han zo hi toy manina 5G lim taka hong ki zat chiang ina na tampi tak pen online ong hiding toy manina tu lai taka online a pol pi te na hi the chiang chiang ina kipat lim bang zong pen to 5G hong tun ding chiang a i alo thelo wa akipamo a hi ding thu te pen tua kipanina akipua to a sem khol a akipan i na pen i phok ding de wai sai nangai sun ngei hiama smartphone pen a leitunga hiza izat na adia kina e notice india khonga izat na atamzo inizat na pen kum som jong ching nai lo hi ai jong ina smartphone ngo ma panina i leitung nak pi taka ki khel hi mo tuai manina 5G ngom le nak pi takina ki khel zo kan ding hi tuai manina tulai taka hi COVID-19 hanga same thelo bol thelo ikichi pen yom chip le pen asum ki hi khading hi tuanak sangina i thei bang pen i sep le mabana 5G hong tun chiang ai kele mabana i yen thei lo tampi tak hong tung ding hi manina tua hun chiang ina tua ikipu khol kele pen tua hun chiang ina ki je kai lokhin ta ding hi toy mane tu lai tak pen aki thoi khol na lim hi to be kina tutana online ministry bol te lim ta kina ngai sun leo chin Mars kha panina tu lai ta kana din muno en leo chin bang tanina khang towa mo lo pina sau pi ta kina ki khang to khin ta a hi manina lungke loina kal isuan ding pen de wai hi ipol pi te pen hi maban 5G ngom to kitonina ki khel na lian pi ngom ding to kitonina to ki to ka iki adjust to ding pen athu pi ma hi gen te na ding ina bemung huan hai chi beloi bete khong ichin chiang ina ahonga theina ding china bemung ki bol ai kele mai khong bang jong tampia ga theina ding ina mai khong bang jong tampi ga theina ding ina ataw bol saklen hoi takina zam to ina to chen nak pi takina ga pha hi to ma bang ina ileitung ki khel na to ki to kina ipol pi te pen anaki adjust to somleng anaki khel to somleng ai kele amang pau in chileng position your church mo tua ding to ki tua kina ipol pi te pen anaki sakhol leng nak pi takina khan to na om ding hi tu lai tak corporate world nak pi takina ki sakhol hi Hyderabad khong Bangalore khong pen insap man pen tu lai tak nak pi takina kiam hi bahang hiam chi le lockdown hun sungina mi tam pi pen a in lamwa chiaw hi a khwa chiaw tua be khilo ina company ten amu pen bang hiam chi le work from home a hiza a hi theya hi le building lian pp isapa mei power tam pp sum ipiaka tua be khilo ina security guard to chiang ina na same ding driver ding ai zo ina tam pi hi sang ina work from home hi thei le hi le mabana na same ding ilak chiang ina work from home vive a hi thei ding te la ni chi bangza dong ina corporate world pen nak pi takina post covid ading ina iging khol ki po khol tunina zong nangle ke iki po khol ding pen athu pi hi chi pen gen wami Tom Rainer ina atop na ding ka chi ha ne chi khatong gen ki leng tu lai tak pen pol pi te ading ina kunak sai hang ina makai te ading ina ki khel na ding abai dan le unlem a hi dan pen hi bangina gen hi kundang teng sang ina pol pi te pen pum khat bangina long khat bangina kilwang khom ni na pol pi te member te na mi tuam te ki khop na biak pek na te pen sim koi manina mi te mu dan mi te hi dan jong the hi manina tun nang jong na ki khel na ki pu anop le mi athak lua hi lo ding hi manina na pol pi member te na sang thei ma ding hi chi to be khilo ina tu lai tak pen maban lut na ding to ki saya pen ki thanwam te kilung hi mo be khilo ina biakinong ki hon thei ding kal pen ki ngak la te ka hi manina mi khem pe pen to biakinong ki hon thei ding kal pen ngak lai na ki thalo pen ki oma hi manina pol pi mi te pen banga tu lai tak pen adai di de hilowina lamet na lian pi le thalop na lian pi ne ina pol pi te oma hi manina ki khel ding thu ichi te pen law ke ni chi na
Tom Rainer ina article khat agel na gen hi tu ni na so tak polina Timothy kianga Timothy lai khang ni na alian ni tang ni na hun hoi hun sia chi hen lowin pasian thu hil ding nakin ngai sutin hun hoi hun sia tu lai tak pen hun sia chi tuan ke ni sangam tu lai tak pen hun hoi china atwa mina zong hen tuan lowina hun hoi hun sia chi hen lowina pasian nai set ding pen bang chi set ding chi pen nak pi takina ingai suta iki thoi khol ding ki sam hi iki thoi khol ke le mi khatina again lian bel thein on ke na mang pau in hidan again ni the future is unkind to the unprepared aki thoi khol lo aki gon ging khol lo te a ding ina maban i future ichi pen nak pi takina lim chi lo hi chi the best thing a leader can do is prepare to ding ina kigin khol a future is unkind to the unprepared toy manina kigin khol ki po khol pen aki samma ma hi ito pa jesu ina lockdown ong kipat chi na zong ka sermon ka gen hin zowa zohana lian kwa pian pi mit to adam sakna anung zuite hi pa mo na banga hi hiam hi covid bang hanga ong piang hi hiam che mi tam pina buai lai takina to ka sermon na bang gen ka hiam chi le to pa jesu ina anu pa mo na hi lo hi pasian min than na pasian thupi na akila na ding hi chi toy manina hun hoi hun sia chi hen lowin hun sia na toma zong pin pasian min than na pasian thupi na akila theina ding hi chia ikal swan ding pen ito pai na de na hi mokhi to be khilowina abana bang chi hiam chi le sun khwa awak lai ting ke hong sol pa na isim ding hi kwa mai isep theilo zan nong tung ding hi chi hi tunina isep theilai ikipua khol theilai post covid ading ikipua khol theilai pen ikipua ding ki sam hi katop na ki ke ding ina pasian ina Moses kianga bang chi hiam chi le Moses ina ke bang ma hilo migina lo achi lai takina Moses kianga pasian ina na khut sunga bangom hiam tunina pasian ina na khut sunga bangom hiam na laptop ma na phone omle mi tampi tak pasian ading ina you can reach out no pasian ading mi tampi tak pen long thei mi tampi tak kha thei hi te chi pen tunina I thei ding de wai saing lungdam hi chiang ko mo sangina sawng gen lo khama ma ingina minute som lia zo ding ka chi ai hangina to sang tam zong la khai ngina ong mai sakun la den chiang ina sia dang pen zong ama hi bangong gen ding ina to ding ina kisading yang lungdam hi chiang ina zo ni lungdam e sia tampi thu tampi ngai sut khaglo tampi zong ong ngai sun sak nei manina nakpi takin lungdamung to paina mailam huna nakpi takin ong jang le chi to katunget naw hi in to lo ina sia nget na pol khat to mina lai sang tho sin pol khat le hi khang no pol khat to hi chang pasian na sem pol khat te na lai bu hi to ki sai ai ke le tu hun to ki sai bang chi pan lag ding chi khong to lai bu sim ding chi khong bang to dan am le chi to lungul na kini to pen nonggen thei diam chi tuang na hi lai bulian pen suak nai khol ken chin adia kina hi covid to ki sai pen thei khol lo thu piang hi mo kina isin nai lo alut ding hi mo khangina ai zong ina tu lai internet mi tampi tak follow thei omina Christian leadership to ki sai in a digital age dingina Tom Rainer lidangina tomrainer.com hina I have na tuna ask answer chi yam khati time thing I Tom Rainer THOMRAINER to pa la yak te bang simple thei ma hoi ma hi to chiang ina digital church to kisai he to ai mai samoi dong gen pen digital church to kisai tu nya kong gen idea tampi ta kala khop na pen bel carry new hope pan hi ama bel pol piliana hi manina amawa tampi tak bel air applicable hol lo ding mo to de America gam sung society ipaidan jong ki bang no hi manina ai jong ina athu gen tampi tak pen ei sunga jong izat thei ding tampi tak ko carry new hope bang jong ahoi ma khathi to chiang Craig Groeschel bang Andy Stanley chite pol pong bang jong makai yuna adia kina hite pol pen
general leadership to kisai hizolowina church leadership ahi manina John Maxwell te pozong penbel leadership a hoi mama ai zon dina ka gen de penbel church le congregation focus hideu ahi mana kongen hi carry new hope lai jak bang tampi tak om ding hi to kisai Indonesia